difficoltà nel fare tutto, poi coordinare tutte le attività come lead partner rinviabili all'autorità di gestione. Dakle, ovaj projekat je namijenjen u razmjeni iskustava između lokalnih i regionalnih, na lokalnoj i regionalnoj razini, između država recimo Adriatičkog sliva, bazena. Dakle, u njemu sudjeluje županija, Dubrovačko-neretvanska županija, sudjeluje opština Rakovica, sudjeluju tri regije iz Italije i Albanija je također unutra. Dakle, strateška procjena utjecaja na okoliš, to je jedan postupak koji omogućava i kojima se procjenjuju planovi i programi kakav će utjecaj imati na životnu sredinu u ranoj fazi izrade tih planova. Ovaj projekat ima cilj, dakle, da se svi sudionici upoznaju sa metodologijama s jedne strane i sa druge strane da ono što je danas osnova, a to su europske direktive ili dokumenti ESPO konvencije, dakle da svi radimo na približno isti način. Drugi cilj je u stvari izgradnja jedne baze podataka, dakle jedne platforme koju bi koristile sve regije ili lokalne zajednice, u koju će se unositi iskustva, dokumenti, propisi vezani u stratešku procjenu. Na taj način bi dolazilo do razmjene iskustava i znanja. Tako se i taj projekat u stvari zove, znači projekat razmjene iskustva u pogledu strateške procjene utjecaja na okoliš. Ovaj danas sastanak ovdje svih sudionika ili kako se kaže krajnjih korisnika, dakle to je jedan periodički sastanak na kojemu se sagledava što je do sada napravljeno i dogovara se kako ćemo ići dalje. Ovdje konkretno danas težište u stvari na razmatranju platforme, dakle baze podataka, informatičke baze podataka koju će puniti svi sudionici, dakle sa strane Srbije, opština Rakovica, a vjerojatno naravno da to neće moći i bez državne razine, dakle pomoći ministarstva životne sredine koje je danas, kako čujem, zajedno sa poljoprivredom. Kada to sve bude gotovo, dakle dogledno kroz godinu dana, ideja i cilj cijelog ovoga projekta da ćemo imati jednu bazu podataka, jedno mjesto za razmjenu iskustava koju bi sve države, sve razine lokalne i regionalne samouprave punili i koristili kako bi taj postupak što više poboljšao. Danas u gradskoj opštini Rakovica održava konferencija u okviru SPIDI projekta. Na projektu je angažovano 10 partnera iz 4 zemlje Evrope. Gradska opština Rakovica je partner na ovom projektu, a kao pridruženi partner nam je i Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Projekat se bavi uticajem na životnu sredinu, znači procenama rizika i očekujemo da rezultati znatno pomognu u daljem razvoju gradske opštine Rakovice, jer gradska opština Rakovica je opština nastala u industrijskoj zoni. Industrija koja se razvijala na ovoj teritoriji uslovila je razvoj naselja okolo, tako da trenutno imamo situaciju da se u centru naselja nalazi praktično industrijska zona, tako da očekujemo da nam rezultati daju određeni doprinos u daljim pravcima razvoja gradske opštine, a sve rezultate na projektu podelit ćemo sa partnerima iz naše zemlje, kako grada Beograda, tako i Republike Srbije. You represent the scientific committee for the Croatian partner? Myself and professor, our external experts are the part of our scientific committee because we are a regional development agency. We are not, our work does not involve strategic environmental assessment. So we have